Bavandimwe, nejejwe no kubagezaho umuvugo w'urugeranise inzozi, ubuvugizi bw'ikinyarwanda muzi yuko kitorohewe muri ibi bihe. Liberty Speaking, the best field of study. Hari inzozi mbi naroteye ururimi rw'ikinyarwanda, ngubu rugiye gucika mu Rwanda burundu, maze rusigare rumeze nk'ibishushanyo. Ikinyarwanda kigiye nka nyomberi, bene cyo ubwabo nibo biyemeje kugisonga, ngo icyo kuryongoramo kirabahagije. Numvise umwana arira nyina ntamwumve, arizwa nuko yiga mu rurimi rw'abazungu gusa, kandi ababyeyi be bavuga ikinyarwanda. Ko nshaka kwiga amateka y'u Rwanda mu kinyarwanda, zabigirane ko biga mu ndimi z'abazungu gusa, ko bitakemewe kwiga mu kinyarwanda. Ko nshaka kwiga imibare n'ubugenge mu kinyarwanda, zabigirane ko biga mu ndimi z'abazungu gusa, ko bitakemewe kwiga mu kinyarwanda. Ko nshaka kwiga ubutabire mu kinyarwanda, zabigirane ko biga mu ndimi z'abazungu gusa, ko bitakemewe kwiga mu kinyarwanda. Ko nshaka kwiga n'ubumenyi bw'isi mu kinyarwanda, zabigirane ko biga mu ndimi z'abazungu gusa, ko bitakemewe kwiga mu kinyarwanda. Ko nshaka kwiga n'imbonezamubano mu kinyarwanda, zabigirane ko biga mu ndimi z'abazungu gusa, ko bitakemewe kwiga mu kinyarwanda. Ko nshaka kwiga n'ibidukikije mu kinyarwanda, zabigirane ko biga mu ndimi z'abazungu gusa, ko bitakemewe kwiga mu kinyarwanda. Ko nshaka kwiga ibinyabuzima mu kinyarwanda, zabigirane ko biga mu ndimi z'abazungu gusa, ko bitakemewe kwiga mu kinyarwanda. Ko nshaka kwiga ubukorikori bwacu mu kinyarwanda, zabigirane ko biga mu ndimi z'abazungu gusa, ko bitakemewe kwiga mu kinyarwanda. Ko nshaka kwiga n'ikoranabuhanga mu kinyarwanda, zabigirane ko biga mu ndimi z'abazungu gusa, ko bitakemewe kwiga mu kinyarwanda. Ariko koko ko nshaka kwiga ifironzi n'ikesha mu kinyarwanda, ifironzi n'ikesha, philosophie ethique, philosophy and ethics. Ko nshaka kwiga ifironzi n'ikesha mu kinyarwanda, nzagirane ko biga mu ndimi z'abazungu gusa, ko bitakemewe kwiga mu kinyarwanda. Ko nshaka kwiga amategeko y'u Rwanda mu kinyarwanda, yewe zabigirane ko biga mu ndimi z'abazungu gusa, ko bitakemewe kwiga mu kinyarwanda. None ko nshaka kwiga ubugeni n'ubudaraza mu kinyarwanda, none zabigirane ko biga mu ndimi z'abazungu gusa,
ko bitakemewe kwiga mu kinyarwanda. Inkubita gira amazi yakubise umugangahuzi, ikinyarwanda kiri mu maboko y'abashinyaguzi. Baragisonga bakavuga ngo kiraganje. Mureke nshengera indimi z'amahanga nzazimenya, ariko niga ubumenyi bw'ibanze mu rwacu. Nirwo rurimi rudasumbanya abanyarwanda. Mushyira ibitabo mfashanyigisho mu kinyarwanda, abana twige mu rurimi rwacu dutuje. N'indimi zindi tuzige tuzazimenya. Ikinyarwanda gihawe agaciro mu burezi, abanyamahanga bazabisukiranya iwacu, kuko nasanze bakunda ikinyarwanda. Nta kibi nko kwiga ukagera kuri PhD, ukaba intiti uzi indimi z'amahanga, ariko utazi kuganiriza rubanda. Mureba abashinwa n'abayapani mu iterambere, indimi zabo baziha agaciro gakwiye. Nicyo gituma bakomeza gukataza. None twambaye ikirezi ntituzi ko kera turarangaye. Weye ikinyarwanda gishobora kubyazwa ubukungu, uruta ubwako rutazahabu na diyama. Twambaye ikirezi ntituzi ko kera turarangaye. Ikinyarwanda gishobora kubyazwa ubukungu, uruta ko rutazahabu na diyama. Liberty Speaking, the best field of study.